Kanegde ka Akashvani Shillong ko khubor ban puledo Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan joko khubor mantaga step. Menteri rang bado kari ula play ke program Sankalp Sapta kabaidai bat ki aspirational block nen kesngi. Ka Meghalaya baka Assam kilarai ban IT ha ka CBI ban toket halor ke jingsiat hamukro. Ka Khasi Authors Society ke penlong ya ke jinge ki bajai jai ha jantar mantar ha New Delhi bandawa ban itu no ekaktian khasi. Bad ha ke jingil akai Asian Games ke India kala kamai lai pupratli kita kema baro. Ka khubor ke babnia. Menteri rang bado kari Narendra Modi hinen gesngi ulong baka aspirational blocks program ka persyang menkentiu ke rukom im kinong shnong haki block. Haba play ke program basyitayo ka Sankalp Sapta ha New Delhi, Menteri rang bado ulong ru baka ke program ketemu menkentiu ya ke rukom sensyar haki san spatali ki aspirational block badan haki lai spa arp kendai teli ki district hakal lengkari. Hagani ke program Menteri rang bado ule keren bat kilai ngut ki block level officer lengba kerensan internet bat uwei ni kini udai Mike Henchard CH Moment ubadai junior rural development officer na Resubel Para haga district North Garo Hills. Menteri rang bado ule keli syapang kilat banuweng ki jing nakadaw ka jinglong ka sun meneng hakathan. Bat uneu officer ule tho balathet lupai ki mar bakongsan. Ule tho ru bo cashew nut bami na kanekathan udai ubabha bat lapen slur ya ki sengerap lade ne ki self help group ban kentiu ya ka jingpenmi ya u. Ka Assam bat ka Meghalaya kilarai ban penkut no ek jing toket da ka Judicial Commission halo ka jing siat hamukro bat ban bo no da ka jing toket ka CBI. Ka CBI kan register mukaddimah ha ka weipat ka jaka lat no na ka Shillong bat Guwahati kenang ban om ya sya liang yenoru. Lasyami ka negarai ha ka jing kendo ki Menteri Rangba ka jela Assam bat Meghalaya ha Guwahati nen kesngi. Baro arngut ki Menteri Rangba ken let ha ka bakut ubanai Risau syaka Khanduli outpost ban kemi ya ka jinglong jingman. Baro artli ki jela kilarai ban weng no ki pulit jongki na kathan Khanduli ka badan ha ka jaka kaput ka district West Karbi Anglong bat ka district West Jantia Hills. Nangis syakmat an paharai ka jaka daki pulit ka Central Reserve Police Force. Haga bedai pat baka kam ya penbet ya upod usam haki henreu teli jaka baladep ya penbet ya kawat ke benengkong. Ukonrat kongkal sangma ule thu babaro art teli sorkar gilajan dep ke jingthong yu maupod. Lakmi lenti banla ban pendep ekene kam kat haka lai puai terik uno pra. Ka Khasi Authors Society rengkat ke jinge trelang bat kanyo trap Delhi Association nin kesngi kila penlong ya ke jinge ki bajai jai ha jantar mantar ha New Delhi ban pensawai ke sur bandawa ban pendrung ya ke ketien Khasi ha ke 8th schedule ke riti sensyari. Lawan banishim benta dagi Menteri Sorkar bakentup i Dr. Amprin Lengdo uba Paul Lengdo Speaker Barim ke yang dorbar tawan ke jela uba Ahmed Ba Lengdo Chairman ke KHADC uba Lamprang Bla kinong thokot kinong hikai ki samla pule ki dikot ke KSU ke FKJGP ke HYC ke HANM ke JSU ke CORP bat kiwe lengba kini jinge ki dawa na ke sorkar pedeng ban itho no ya ka ketien Khasi ha ka 8th schedule ka riti sensyari. Ki babun ki benta jongkari ki long ki balakre banishim benta ha ka jinge wer Menteri rang bado Narendra Modi banyami ban penkhoj bat ban plat por shikenta nado ke por shipo beje menta ke step kum kada ke jing buram yo Mahatma Gandhi ke badai shisngi shwa ke lengkho sngi kha jong u. Haga program Man Ki Baat badang syudep Menteri rang bado ulakran syapangka swachata hi seva da ke bekentui ki breu banyami patba menta ke sngi bane penkhoj ya ki jabo. Kani ko kubor ka Wanshapi na ka Akashvani Shillong. Ha kasngi kebahanyo jong kejengil akai Asian Games ar arpulai ke badanglong ha Hangzhou ha China. Ke India kalayo sa arteli kita kemaksiar, arteli kita kemarupa bat kawai kita kemarnong. Bat dakine ka India menta kala kamai lai pupra teli kita kemabaro. Bakentup ya shpau teli kita kemaksiar, katsau teli kita kemarupa, bat katsau teli kita kemarnong. Ka India kalayo ya kata kemarupa bat karenong ha ka jinga mare kishenrang ka ba shipho hajar meter. Ha ka jinga kai tennis mixed doubles ke India kalayo kata kemaksiar. Ha ka jinga kai squash jong kishenrang kalayo kata kemaksiar. Ha ka 10 meter air pistol mixed team ke India kalayo ya kata kemarupa.
Ha kajing lakai badminton pat ke India kala job ke semi final nakaliang kishenrang persya ke Korea bat kan ekon ke final persya ya ke China mentah ke sngi. Kila ingut kinong ya kura ke India ke beriki kentai kila yo rong sya ke semi final. Ka jingya mare balatip kum ke Sora International Half Marathon ke baar kala long henin ke sngi ha ke balai hajar tam ki beriau kilawan bani benta. Ya kini ke jingya mare la itu ke World Athletics but ke Athletics Federation of India. Kalau don ke jingya mare balatip kum ke 21k, 10k but ke jingya mare bani sengutenat ke 5k. Kino ya mare kilawan na keleng ki benta kari bat na syabari ru kumjo. Commissioner but Secretary Ketenat Sports and Youth Affairs Udi Vijay Kumar, ka Director Ketenat Sports and Youth Affairs Ikong Isa Wanda lalu, Working President ke Meghalaya State Olympic Association uba John F. Karshiyang bat kiwe-kiwe kila kawe lama ban play kene kejingya mare. Ha kejingya mare 21k elite category jeng kishenrang la job da Elkana Rolo na Kenya. Ha kejingya mare 21k elite category na kaliang kikenthai la job da ka Renu Singh na India. Na lor kini la airu ikisantli ki consolation prize. Ya ka jingya lap balatip kum ka spit free Shillong ne ke Shillong ka balat na ka jingbia apathar la penlong nin ke sngi da ke in wheel club Shillong rengkat ka jingya trelang bat ka sare jaha se acha foundation. La penlong ya kane na mar balasaki ya ka jingbia apathar ha kanong ba Shillong. Habakran na kajing yalang, ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Kurba, ilapan kan mau ya baro, baha kapor bakhe ke kelam COVID-19, ka jing bia pathar kladuna bha, namar ka jing dengi kimas. Ilapan pau ke jing sngok kya, namar bakane ke jing mlian basnew kladon biang, bat kamlong ke babha na banta ka kot ka kya, bat ka pensnew dur ya kijaka. Ha ka jing persyang ban penkot biang ya kawa Sherpi. Ka Yes Earth Youth Corps, rengkat ke jingit ilang bat ke Rotary Club Shillong Heritage, ka National Cadet Corps, ka Rotary District 3240 bat ke Shillong Municipal Board, kila penkot ya kene kawa hanin ke sngi. La play kene jing penkot ya kene kawa dai Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Kurba. Ka Department of Linguistics Jong School of Language and Literary Studies Jong School ba Martin Luther Christian University kalapenlong ya kalumpung yatai badu Professor Shailendra Kumar Singh ubadai linguist bapau bad udukot jong Department of Linguistics ka school ba Northeastern Hill University na kabenta ka jingrake ya ka International Translation Day henen kesngi. Ka mat pedeng jong ni ka jingrake kalong Translation Unveils the Many Faces of Humanity. Kani ke program ka dairu ka jing sedang ya ka jing rakhe kalengko snam ka bah nyupsan jong ka Bharatiya Bhasha Divas. Ka school ba OP Jindal Global University lengba ka Jindal Institute of Behavioral Sciences henin gesngi ka lapenlong ya ka program halor ka mat pedeng Emotional Wellbeing and Stress Management na gabenta ki principal kinong hikai school bat ki counselor jong ki school badan ha ka Shillong bat ki Jaka Bamarjan. La penlong ya kane ha ka Hotel Vivanta ha Shillong. Dr. Sanjeev P. Sahani ubadai Principal Director ka Jindal Institute of Behavioral Sciences ulawan man ai jing hikai bat jingkren halor kane ka phang. Kumbalai spangut kinong hikai kilawan banya syem benta. Ka pakhang shnong bakat arkenta balakot penlong daka Tipra Motha kalakta ek jingiat bet ki kam ki jam ha jaka basyong ki riulum ha jela Tripura hanen kesngi. Ka Tipra Motha ka basensyar ya ka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council kalakot penlong ya kani ka pakhang shnong bandawa banuweng ki jing bay kendo daki try muluk ka jela. Baru ki office ki jaka pule bat ki dukan hakithan bahap hapok kani ka Autonomous District Council kila khanglut. Bat katto ko kubor kalakot agani ka step ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong. Hakapor prabajeng ne so ka Delhi Station na ka benta ka kubor ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ka ktin Pareng hakapor prakat san minute. Hakapor prashteng na gani ka station pinyo ya ka Northeast News. Kapor menta ka la jandap artat prabaje.